hayu du labun tang daki kharpoi ki bawan le traish nong trai ri trai muluk hadu baka henyo trap integrated territorial organization hito kalapen long ya ka jinglet kendra kuble ya pi barro ki dong pej basngap ya ki kubor ka baman kasngi nakaneka channel berta menta kasngi ka art poetry rampang arja arpusau ka hito ka let ka office jong usim ka hima melim banlet ujor shapang ka jinglet kendra jungki hapo yodu namar labun ki barjala ki bawan le jabo jaban hadu bala isaj met ban pej omdei baki laptang da ki nyut ki nyer hendrei ya bun ki jajing di pen bu aj kum ki drugs bat ki wei ki jajing di bat ka jing ai sa wai pateng ya ki wei hakador ka beshispa ane arspa teng ka shimit wat haki dukan ki berit kamtam haki diary kumta ka hito kala shim ya ki lat ki lenti ki bedun kam ban le ya ki ne ki trai dukan rengkat bat ki nong samit bat buru da ki kendon kaseng kala ben rap ru bakin salej biang sa shisin na kaliang jong usim ainam ru ula kular ban shimkhia bat ban yatri lang rengkat berki bun tegi ba ujor ini ba set don tagi barjala bun teng hidayat luti ki berat ki nyot ke luti sukin tu seperti itu dah katakan liang ngilak le inspect menen ke kecing lap jung menen kalong ka ba istagmet ha bun teng inda le long tu ngirang mut trai kindan iwe arngot paksa kang bat pej ka gas Naman dangi lek drong tu po ngilap penpan ba kidun kidan hadu nyongot prangot ye. Nalor kataru kejinglap jengi long sa bunting teng kidukan bangilek menen kidi dukan ba ma kong kidairi ye. Ingin dalap tu bunting teng kijak klia ba. Kataru kedai kawai ke ba pelong segmen. Ti sakawai susu long ba ki kidu ki basyong tu long kilai bun got ikamra ibarat iba long bansa trai tang laingot songut kia tiak lah kia adu nyongot prangot. Tinora kataru kidan ki ba ngilap menen long Nginda kali ni kibri bahasa ang tu ki bahasa ang tu ne ko ki ang isi wan sa ang ne ki yatu artat inge ba kenda sa ang tu ki hapsi saya try jeng kidukan bahasa ang tu hakador sispa ne arspa simen ding wan ding ya yo la la mender mah bat la sa wai sinong de yo mah bang tip kete yo le kayo mo kentang de lalam jembo jaban sini buat di balai bujat ngalai dia di box ke mah ini nak liang sini mansi kan bang biar ni kini ikan dah lojok smart kan ada bagi aja tu betul ni itu keipat nak liang siam ong tim tarsi ada lojok hindu nak liang sini pak iam tu yang bain simkia lang bisa leek berangkam nak liang keseng gile aku ni pergi beri bayok menen ini nak liang ke sang teng susim baik tengki ketang di bukan kertang diberi kuasa tu mak baterai itu kita yang dia bisa bagi nombor phone itu try bak ngila bu ilu kendon bagi ndai su bangsa ni mak bangsa ni jauh nilai kuat mbak arsi resi itu ini mak ono ke pelang sim balik kendang kan kata ngin panang apa yang ngin meeting hadian kata yang tak jintip ni selik lang Hadin kan ni ke baka ka sinjam baka senggal shim man penting kena bagi baca lagu numyo man sa ke ka yo. Nak liang tu pasang dengin saya lek pejiang ni ya pitang man tray mah kambang mentak imlang salang terhadap dia ni. Ya kata ngidang ya keren ni ingin sa take up ya kene kemar ngiri metar ngi suan ni keluk saya bangin tetap ba kai ka bangil alam kai bagia te yo nomor ngil ate ba kate ka caka ti musyak ba sa mundrion re ketong jing keren ngi ba im ba yang dan bala pan permission lu baksa di insa take up mai kita matters bara di senangnya pendek dan langsung ting siam insa kot lang ba ingi man expect makiru ki ong ba tuka ban expect lang cukup kuat